Ajde, moj Bože. Upravo smo završili drugu trku povodom Dana Republike Srpske. Ove godine smo trčali 27 km, kao što ima 27 godina Republike Srpske. Nas smo dvojica završili u potpunosti dionicu, a veći broj sugrađana je učestvovao i dao nam je podršku trčeći jedan ili više krugova i ovom prilikom mi se zahvaljujemo. Nažalost, danas je također i slava, tako da veliki broj naših kolega nisu bili u mogućnosti da učestvuju, ali su bili podrška uz nas sve vrijeme i bodrili su nas, tako da je jutros kad smo krenuli bilo je malo strah zato što je bilo dosta leda na putu, ali eto, izašao je predivan dan, putevi su se otopili, tako da smo mi uspjeli da završimo u potpunosti ovu trku. Nadam se da će postati tradicionalna i da ćemo više sa institucijama to da se uvežemo i da na bolji način obilježimo Dan Republike Srpske. Htio još da kažem da Atletsko-rekreativni klub Modriča planira u ovoj godini nekoliko aktivnosti. Jedna od aktivnosti je trka povodom Dana opštine u krajem juna. Također planiramo da kao klub izađemo na međunarodnu scenu, na nekoliko međunarodnih trka, da idemo većina nas. Jedna od njih je Beogradski maraton. Planiramo da idemo i u Apatin, Gradiška, u Split. Prva naredna trka nam je polumaraton u Splitu, gdje će Atletski klub Modriča imati 4 predstavnika. Također i planiramo jedan brdski maraton od 42 km u Švicarskoj, u gradu Zermatu.